Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po para sa pagpuon kan sa tong novena to our Mother of Perpetual Health. Immaculate Mother, to you do we plead. To us, God our Father, for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Of the morning, chosen before the creation begun, destined to bring to the light of your dawning, conquest of Satan and rescue to men. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak. For God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. May sure your aid by the depth of our need. Bend from your throne at the voice of our crying. Look to this earth
rocks have drawn. Stretch out your arms to us living and dying. Mary Immaculate, Mother of God. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindness, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son, strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God. You accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials. Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that He who shares the cross of Christ will certainly share His resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men, Loving Mother, help us. that we may be more and more like our divine Lord as you were, Loving Mother, help us. that we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus, Loving Mother, help us. that we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin, Loving Mother, help us. that we may seek
Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance, Loving Mother, help us. that we may be aware of God speaking to us in the events of daily life, Loving Mother, help us. that we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation, Loving Mother, help us. that we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist, Loving Mother, help us. that we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion, Loving Mother, help us. that we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit, Loving Mother, help us. that we may strive to be true Christians by our loving concern for others, Loving Mother, help that we us. may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously, Loving Mother, help us. that we may forgive from our heart those who have wronged us, Loving Mother, help that us. we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others, Loving Mother, help that us. we may work for the just distribution of this world's goods, Loving Mother, help us. that we may share our talents with others for the good of the community, Loving Mother, help us. that we may accept our responsibility in the community in the spirit of genuine service, Loving Mother, help us. that the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy, Loving Mother, help us. that we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations, Loving Mother, help us. that we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him, Loving Mother, help us. that we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements, Loving Mother, help us. that we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father, Loving Mother, help us. that we may die at peace with Christ and our fellow men, Loving Mother, help us. that we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord, Loving Mother, help us. to pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Consecration. Immaculate Virgin Mary, Mother of God and Mother of the Church, you are also our Mother of perpetual help. With hearts full of love for you, we consecrate ourselves to your Immaculate Heart, so that we may be your devoted children. Obtain for us true sorrow for our sins and fidelity to the promises of our baptism. We consecrate our minds and hearts to you, that we may always do the will of our Heavenly Father. We consecrate our lives to you, that we may love God better and live not for ourselves, but for Christ, your Son, and that we may see Him and serve Him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of perpetual help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do
Christ, Mother of Christ, these do I long to see. The bliss untold which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, Titus and stormy sea. Of the beacon light to the port where we end. Mother of Christ, Mother of Christ, these do I ask of thee. When the voyage is o'er, others stand on the shore and show him at last to me. Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual health. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual health. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi ilaban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi at samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-antabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na otob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagasaki tulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tiginitan,
Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para atamang kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan iyo an ika-22 na simana, ngunyan Miyerkules sa ika-22 na simana sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Rosilan Cantara Abalos, pasasalamat man ni Ning Chato and family, para sa espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for healing and good health of Ana Marie Kim, dulot kan Buena Obra family, for the 60th birthday of Didang Padayaw, dulot ni Ning Chato and family, for total healing of Mark Joshua, dulot ni Ning Chato and family, for dismissal of case, dulot ni Almira Binos, para sa espesyal na kahagadan, dulot ni Mr. and Mrs. Rodel Borais, Mass offered for a safe and successful surgery of Pat Gutierrez, dulot ni Lily Narvaez and Marian Grod. Sa kapahingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, para sa kalag ni Helen, dulot ni Ramon M. Esquilla and family, sa kalag ni Julieta, dulot kan Carlos family, para kay Asuncion, dulot ni Rica Dumalaon, para sa kalag ni Justin Raymond and Nestor, David and Ray Joseph, dulot kan Sanyo sa family, para sa kalag ni Orly, dulot ni June and Lani Rico, para sa gabos na kalag, dulot ni Meds, para sa kalag ni Ruben and Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, para sa kalag ni Mauro, dulot ni Sinaida Lunar and family, sa kalag ni Cristeta, Gerardo, Estrella, dulot kan De La Punta family, sa kalag ni Margie, dulot kan Ricacho family, para sa gabos na kalag, dulot kan Sarong Anonymous, para sa kalag ni Shelito, dulot kan AUL Batch 72, para sa kalag ni Pablo, Isabel, Nelly, Marshall, Marilu, and para sa gabos na kalag, dulot ni Ning Chato and family, para sa kalag ni Shelly, dulot ni Alan Ranyola, sa kalag ni Saturnino, dulot kan Labanda family, sa kalag ni Anacleto Sr., dulot ni Joy Blanco and family, para sa gabos na kalag, dulot ni Libertad Toledo. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Darataan sa tuyang mga intensyon ki Santa Maria, ina nindanay na tabang, siya na ina ni Kristo, ang ginigikanan kan pagkaburonyog kan gabos na Kristiyano. Hagaduntaan sa iyang kapatawadan, pagsulsulan niya to ang sa tuyang mga naginibong kasalan. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni Makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag mi sa kabanalan, ang mga marhay na bagay samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibang mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, day ako nakapagtaram sa indo, siring sa mga taong igwa kan Espiritu ng Diyos, kundi siring sa mga taong kinabanon, siring sa mga umboy pa dyan ki Kristo. Gatas ipinakakan ko sa indo, bakong matagas na kakanon, hulita ini da ipak nindo makakaya. Sa katunayan, da ipakamu andam na mag-ako kaini, hulita mga kinabanon pa kamo. Sagkod na kamo nag-inuri-urihan asin nag-iiriwan, tanda iyan na kamo mga taong kinabanon pa, asin kamo nabubuhay na tao lamang. Sagkod na igwa sa indo ni nagsasabi, ako ki Pablo, asin ako ki Apollo, iyan tanda na kamo mga tao lamang, kunsiring, ano si Apollo, asin ano si Pablo, mga surugoon, nasa tabang ninda kamo nagtubod, asin balang saro sa sukol na itinatao nin kagurangnan. Ako nagtanom, si Apollo nagbaribi, alaga Diyos ang nagpatalubo. Kunsiring ang nagtatanom asin ang nagbabaribi, daing halaga, kundi ang Diyos na nagpapatalubo.
Saro sana ang tuyo ka nagtatanom asin ka nagbabaribi. Balang saro, babayaran susog sa gibo. Kami mga katabang nin Diyos, kamo an uman nin Diyos, kamo an harong nin Diyos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan an banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Paladan an banwaan na ang Diyos iyo an kagurangnan. Banwaan na pinili niya bilang pamana. Hali sa kalangitan ang kagurangnan minadungaw. Asin hiniling niya ang gabos na katawuhan. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Hali sa tronong natutukawan, binabantayan niya ang gabos na nagiirok sa daga. Siya ang kaglalangkan puso nin balang saro. Asin aram niya ang gabos nin danggibo. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. An sa tuyang kalag naglalaom sa kagurangnan. Siya ang satong kalasag asin tabang. An satong puso naguugma huli sa iya. Nagsasarig kita sa iyang mahal na ngaran. Paladan ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakaluwas sa sinagoga, si Jesus naglaog sa harong ni Simon. Ang babaeng panugangan ni Simon may halangkaw na kalintura. Asin ipinapakimaherak na tabangan niya. Rinanihan ni Jesus, nagbuot na mahali ang kalintura, asin tulos na rahay. Ang babae tuminindog dangan naglingkod sa inda. Pagsulnop kan aldaw, ang gabos na may hilang, dinara sa iya, lambang saro dinutan niya kan sa iyang kamot, asin sinda gabos na umayan. Sa kadaklan sa inda, may mga demonyo na nagluwas asin nagkurahaw, ika an aki nin Diyos. Alagad sinaway niya sinda, asinda itinugutan na magtaram, huli taaram ninda na siya iyo an Mesiyas. Pagsirang kan aldaw, nagluwas si Jesus, asin nagpasiring sa kadlagan. Hinanap siya kan mga tawo, kan makuha siya, buot nindang pugulan, na daingo na maghali. Alagad si Jesus nagsabi sa inda, kaipuhan na ang kahadean nin Diyos irukyaw kuman sa ibang mga banwaan, para sa bagay na ini ako sinugo. Asin padagos na siyang pagtukdo sa mga sinagoga sa bilog na Judea. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Igwa pong mga Katoliko na nagbabaya sa simbahan dahil habo nindanin pagkabaranga. Pag igwa sindang dain na nauuyunan o dain na sinda komportable sa kairibanan, minadulag, binabayaan ang simbahan. Nalilingawan po ninda na sa anuman na grupo, anuman na komunidad, anuman na relihiyon, pirming magkakaigwanin, pagkakaiba-ibanin mga ugali sa kaopinyon. Sa katunayan po, bako ining bago, maski ang mga inot pong Kristiyano, pag binalikan taan banal na kasuratan, dati na pong nakaka-eksperyensya nin mga disagreements, divisions. That is part of being human.
Digdi po sa enot na babasahon, sinusuratan ni San Pablo ang simbahan duman sa Corinth dahil dai po sinda nagkakauroyon. Ang mga Kristiyano duman, for context, nasa 400 sagkod 500 ang bilang at that time of writing of St. Paul. Ngunyan, masakit po kung ang arog ka inikadakol na mga tao nagkakabaranga. Masakit pag igwang saradit na mga grupo-grupo, ang naapod tang mga clique na sinda-sinda, kanya-kanya, dain ang pakiaram sa ibang mga grupo. As hindi di sa binasa tangon yan, ang mga tao nababanga sa anong rason? Dahil nagpipili po sinda din mga ministro na gusto ninda asin susunodon ninda. Ang gusto mi si Apollos. Kami man ang gusto mi si Pablo. Pag ang nag-abot, arog kaining apostol, dai kami maduman. Nagkakabaranga sinda dahil naggugrupo-grupo, depende sa ministrong nauuyunan ninda o dai nauuyunan. Very familiar dahil igo po ang mga parokya na pagyaon sa misa o yaon sa barangay, kung minsan an enot na hapot kan mga parishioner, sisay po an mamisa. Pag dain ninda gusto an padi, mahali sinda o dain na sinda as enthusiastic as they would imagine. Bakong arog man po kita kaini sa realidad kan sa tong harong, kan trabaho, igwang mga empleyado na gusto ninda ang sarong boss, pag siya ang yaon, day sinda ma-participate. Ang iba man, duman sa sarong boss. Igwang mga parishioner na ang gusto ninda ining padi, dangan duman man sa ibang padi so iba. Garo po yan solar system na may nag-iikot na mga planeta. Grupo mi ini, grupo nindo iyan. Igwang maatindir lang pag arog ka ining aktibidad, arog lang ka ining debosyon, kami perpetual help lang. Pag St. Jude, day kami maduman. Kanya-kanyang debosyon, kanya-kanyang aktibidad. Pero, day man po kuta, kaipuhan magkumparar, magkabaranga. Urog na kung nasasabutan ta na magkakaiba talaga ang mga ugali, ang opinyon kan mga tao. Magkakaiba ang kakayahan sa kaistilo kan mga lider, kan mga namamayo sa tuya. Igwang leksyon sa kada sitwasyon, igwang grasya sa gabus na bagay. Mga tugang biniyayaan po nin Diyos ang satong simbahan nin kadakol na lideres, mga grupo, mga debosyon. That is what Catholic means. Katolikos in Greek means universal, bukas sa gabos. Kaya nga ni, ang pintuan kan mga simbahan tapo, dainin gatekeepers na mahapot kon, tagasain ka, gura nung inambag mo. We don't check on people according to qualifications. Everyone is welcome. Day po kita nagpugol nin kung si isay man na maglaog dyan, ano pong religion mo, bako ka katoliko, day pwedeng maglaog. Welcome po, maski anong relihiyon. Maski anong tinapusan, da inaabot, welcome po ang gabos. Because we recognize that Christ's body is different. Magkakaiba po nin mga biyaya, nin mga grasya. Asin gabos po iyan nagkokontribusyon, tanganing mabilog ang hawak ni Kristo. That is how beautiful our communion is. Sana po pag nagpipila kita digdi sa komunyon, dangan nagsasabi kitang hawak ni Kristo, amen. I hope that we see that we are members of the body of Christ. Kita ang hawak ni Kristo, bako lang ang kinakakanta. Asin kung paano po kitang magkakaiba-iba, grasya po iyan. It is a gift that we are diversified and we want to be unified in one same person, Christ. Siya ang ginigikanan, siya ang padumanan. He unifies us. Kada saro na miyembro, dinadara kita sa sarong parte ni Kristo. Kada sarong leader, mahalaga. Day kay puhan pag-iwalan ang mga debosyon. Totoo, pirmi po kitang magkakaigwanin mga dai pagkakauroyonan sa harong man yan, sa parokya, sa trabaho.
bako pong pirming komportable an sa tong pag-iribanan. Kung an hanap ta po, perpektong pamilya, day man po kaiyan. Day po kita kayan makakahanap, maski sa in kita magduman. Hanap ta po nin perpektong parokya, wala man po kaiyan. There is nothing perfect in this world. And it is good, so that we will be reminded that this is not our home. The more that we get comfortable with that truth, that this is not our home and this is not perfect, lalo lugod kitang magmamaot duman sa madatong, ang buhay na daing sagkod, iyo ang perpekto. There we will find perfect harmony, perfect love, perfect justice. We can't find that here. Imbes, inilugod na sa tuyang pagkakaiba-iba, darhon po kita pasiring kay Jesucristo na iyo ang tunay na nagsasaro asin nagbuburunyog sa tuya gabos. Christ unites us. Christ binds us. And in the gospel we learn that Christ heals us. Ini po ang pangajita sa misang ini, lugod bulungon ni Kristo ang satong mga daipagkasinarabutan asin pagkabaranga, digdiman sa pamilya, sa trabaho, siring kan mga pagbulong na ginibo niya kaidtong panahon, digdi sa Ebanghelyo, sagkod ngunyan, nagbubulong si Kristo. Asin lugod maghinguwa po kita, sa inman kita dinadarakan mahal na Diyos, na magin ginigikanan nin pagkakasararo. We are peacemakers. Wherever God brings us, may we be champions of peace. Day na po kita magdagdag sa pagkabaranga. Lugod kita, iyuan maging kausa, kung paanong ang mga pag-iribata, nagkakauruyon, nagkakasinarabutan. May we be peacemakers in our homes, our works, our schools, our communities. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang na natang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, ang banal na pagdulot, danay lugod na magtaos sa mo kan nakakaligtas mong bendisyon. Tanganing ang ginigibo mi sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Siring na ikaan kaglalang kantawo, ikaman an mabuoton na kagbago, huli kan aki mong namumutan. Kaya matanos sana na naglilingkod kami sa imo, an mga nilalang mo nagabos. Tama sa nang naguumaw sa imo, an mga tinubos mo gabos. Asin saroan pusong nagrurukyaw sa imo,
an sa imong mga santo. Kaya kami man, kaiba kan gabos na anghel, nagsiselebrar sa imo sa danay na magayagayang pagpahayag nin pagtubod. Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuko nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon na inapod mo ngunyan sa imo hali sa kinaban na ini, urog na si Engracio, itugot mo na ang katubo sa pag-arog sa kagadanan kan sa imong aki, makisumaro sa iya man sa ng pagkabuhay liwat. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, ina nin danay na tabang, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Pablo, asinan gabos na santos, na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Buronyog ang satuyang mga tingog, mamibi kita sa mga tataramon na itinukdo kan satong maestro. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa aruandaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo anak kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. minimidbid ang satuyang pagkakaiba-iba, alagad pagkaboronyog ki Kristo, magpatinaraohan po kitanin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang uya si Jesucristo ang satuyang pamayo ang nagbuburonyog sa sato. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kita na inapod sa pamanggi ka ining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan tinapay nin langit nun na lamesa, nag-aarang naparigunonan sa mong mga puso kaining kakano nin pagkamuot, sagkod na masibot kami sa paglingkod sa imo sa samong kapwa, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ikatulong aldaw kan sa tuyang trido nin pagpamibi para sa mga kalag. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Together, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. By your coming as man, Lord, save your people. by your birth, Lord, save your people. by your baptism and fasting, Lord, save your people. by your suffering and cross, Lord, save your people. by your death and burial, Lord, save your people. by your rising to new life, Lord, save your people. by your return in glory to the Father, Lord, save your people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, save your people. by your coming again in glory. Lord, save your people. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, Thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and give us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. grant them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on them forever. May they rest in peace. Amen. Han kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ninda Santa Maria asin San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw, maging nagkakasararo na komunidad. Salamat sa Diyos.